Demokratska stranka predstavila je svoj izborni program, a izbori još nisu ni raspisani. Zbog čega su se odlučili na takav potez, jedno je od pitanja za predsjednika stranke Bojana Pajtića. S njim razgovara Suzana Trninić. Gospodine Pajtiću, dobar dan, dobrodošli u Kašipres. Hajde da odgovorimo odmah na to pitanje. Dakle, koji izbori spremate se za pokrajinske ili i za parlamentarne? Očito je da će biti parlamentarni izbori i vidjeli smo da je vlast počela kampanju. Počela je kampanju tako što zastrašuje građane Srbije, što proglašava kvazi vanredno stanje. I mi smo danas podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, gospodina Stefanovića, gospodina Lončara, zato što su zloupotrebili ovlašćenja, zato što su iskoristili jedan tekst u novinama, a svakog dana se u našim novinama pojavljaju različiti tekstovi koji iznose istine ili neistine o raznim ličnostima i na osnovu tog teksta iskonstruisali čitavu atmosferu linča u odnosu na neistomišljenike. Gospodin Vučić je posegnuo za mehanizmima na koja nema pravo, on je sluga, a ne gospodar građana Srbije. On ne može, ukoliko se smatra oklevetanim, da posegne za mašinkama, za fantomkama, da ode u policiju kao u kafanu i da tamo da izjave bez ikakvog postupka, bez ikakvog procesa i mimo svakog zakona. Dakle, on može da podnese tužbu za klevetu, građansku tužbu za klevetu, ukoliko smatra da je izneta neka neistina u odnosu na njega, kao što drugi građani to mogu. Nemaju građani više manje mehanizama na raspolaganju nego predsjednik vlade, ni po našem zakonu, ni po našem ustavu. A kako ćete vi sve to programom iza kojeg stojite od ovog vikenda? Dakle, prema vašoj interpretaciji taj program predstavlja nadu i hrabrost, ako sam ja dobro razumela, ali oni koji su ga pročitali kažu da je to program malo levo, malo desno. Pa to nije tačno. Da se ne zna šta ste htjeli njima da kažete. Nije tačno, dakle, govore o tome da je, kada se govori o uštedama, da je to nekakav desni ili liberalni princip. Ne, uštede podrazumevaju mogućnost da se stvori socijalno odgovorna država. Ovaj program jeste socijaldemokratski. Vidimo da je atmosfera predizborna, vidimo iskonstruisana istraživanja javnog mnjenja. Juče smo po tim istraživanjima imali 7%, danas 5%, sutra ćemo imati 3, u petak 1, pretpostavljam. Dakle, mi smo ovim programom definisali obavezu da se penzionerima vrate njihova stečena prava. 2000. godine smo bili u situaciji da vraćamo 12 penzija, sad ćemo vraćati onaj deo koji je oduzet, dakle 10%. A može lako da se obećava u situaciji u kojoj niste u prilici da to obećanje ispunite? A niz takvih obećanja taj program pretpostavlja? Naravno, pa mi smo stranka koja se bori za to da dođemo u situaciju da preuzmemo odgovornost. Zato mi pominjem 2000. godinu. Tada smo nasledili 12 kompletnih penzija neisplaćenih. Tada smo nasledili 16 zemljoradničkih penzija, 18 socijalnih dodataka. Dakle, mnogo teža situacija i u mnogo težoj situaciji smo uradili ono što smo imali obavezu da uradimo. Ovo je mnogo lakše učiniti, međutim, moramo, pored pravde koju penzioneri zaslužuju, dakle, pored vraćanja oduzetih penzija, odnosno dela penzija, da obezbedimo i povećanje minimalne cene rada, moramo da obezbedimo kao država i kao društvo pravo i mogućnost mladim ljudima koji završe visoku školu, doktoriraju, magisteriraju. A kako ste to mislili? Dakle, to je ovaj deo zapošljavanje 6 mjeseci nakon diplomiranja. Dakle, da. Ako to može, a zašto nije svih ovih godina do 2012. dok niste izgubili izbor? Za razliku od Srpske napredne stranke koja prvo zaposli pa onda u roku od 6 mjeseci završe fakultete, kod nas je proces obrnut. Dakle, ako neko završi fakultet, treba da ima pravo da se zaposli. Zašto to niste primenili kad ste imali priliku? Oni koji su imali priliku da to učine, danas nisu u Demokratskoj stranci, čak su vrlo često veoma bliski današnjem režimu. Danas su na čelu Demokratske stranke novi ljudi, veoma često i profesori univerziteta i ljudi koji shvataju koliko je važna podrška mladim ljudima koji su obrazovani i koliko je dramatičan proces odlaska i mladih ljudi i sredovečnih ljudi iz ove zemlje. Potpuno su realne sve procene, dakle ove mere o kojima smo govorili, podrške mladim parovima za veštačku oplodnju svake godine do 44. godine života, obezbeđivanje užine za decu u školama, jesu mere o kojima smo vodili računa, gde smo veoma striktno računali na koji način isfinansirati te i takve mere, jer ova država previše daje subvencija za javna preduzeća i to za javna preduzeća koja se odnose neracionalno prema tim sredstvima. U ovoj državi, na primjer, crkve i verske zajednice, kada su u pitanju njihove komercijalne delatnosti, nisu oporezovane. Mi predlažemo da budu oporezovane kao što su oporezovane i kod drugih. Mi insistiramo na tome da se uštede mogu izvršiti kod progresivnog oporezivanja bogataša kojih ima i tekako u ovoj zemlji. Dakle, dobitnika tranzicije takođe ima, ne samo gubitnika tranzicije. Tako da je ovaj program zasnovan na racionalnim procenama i na potrebi da ovo društvo bude socijalno odgovorno, da bude pravno. Kažu da ste ga delom i prepisivali, da recimo da ste jedan deo koji se odnosi na uvođenje socijalnih penzija za one preko 65 koji nemaju nikakvo osiguranje prepisali iz programa stranke Saše Radulovića.
Pa vidite, mi smo uzimali u obzir mnoštvo dokumenata i iza ovoga dokumenta se nalazi preko 300, ne, imamo preko 300 ljudi je učestvovalo u izradi programa, od toga preko 80 doktora nauka. Ako me pitate na čiji program liči naš program, najviše na Socijaldemokratsku partiju Nemačke, dakle na njihov program najviše liči. Kako može, dakle, ako sad imate novi program, da li to znači da je vašu stranku da bolje radite sprečavao samo program? Sad imate novi i sad će sve da bude drugačije. Ja sam rekao, ajte dobro, možemo i u 4. godini vlade Aleksandra Vučića da pričamo o Mirku Cvetkoviću, ali da vam kažem jednu stvar. Postavlja se pitanje kada će ova vlast preuzeti odgovornost za ono što čini i drugo, oni koji su obrukali Demokratsku stranku ili koji su razočarali građane Srbije, ponavljam još jednom, najčešće su danas bliski režimu, a nisu uopšte u Demokratskoj stranci i tu se pokazuje da i oni koji krše zakone, dakle kriminalci, uvek idu uz vlast i uvek se nalaze pri vlasti, nisu pri opozicionim strankama. Mi smo se pročistili i tekako nemamo namere da više da štitimo bilo koga ko je kršio zakon ili ko je obrukao Demokratsku stranku. U tom smislu, ovaj program je odgovor na ono što imamo u 2015. godini. Dakle, on nije program za 2012. godinu. Danas je situacija mnogo gora i u ekonomskom i u socijalnom smislu. Kadrovski ste vi sad svoj na svome. To je to što Demokratska stranka nudi, to je najbolje što imate na ponudi. Ajde da vidimo koja stranka može da okupi 80 doktora nauka iz različitih oblasti. Ne može ni jedna u Srbiji. Kakva je sudbina Borislava Stefanovića u stranci sad posle Borislav Stefanović, kao i svaki član stranke, poslanik stranke, ima apsolutno otvorena vrata. Vidite, ja sam demokrata, niti ima razloga da pokrećemo postupak. Pazite, program gospodina Stefanovića je jedan od mnogo programa koji su uzeti u obzir. Dakle, imali smo program vlade u senci, resornih odbora, Dragoljuba Mićunovića, gospodina Todorića, gospodina Kuzmanovića, gospodina Stefanovića. Kako može da bude potpredsjednik stranke, a ne može da vodi poslanički klub? Znate šta, da li su se slagali, da li je taj poslanički klub funkcionisao, to je pitanje za poslanički klub. Ja nisam poslanik, ali ja sam predsjednik stranke, mogu da kažem oko toga ko može biti potpredsjednik stranke. On može, po meni, treba da bude potpredsjednik stranke i dalje bi ga predložio za potpredsjednika stranke. Naravno, u poslaničkom klubu je situacija bila nešto drugačija, videli smo ishod, ali to je sekundarna stvar. Nema tu razloga za stavljanje toga u kontekst programa stranke. Da iskoristimo poslednji minut razgovora, dakle, interesuje me, pominjali ste i sami istraživanje javnog mnjenja, ali bih se ja zadržala na jedan trend koji se pokazuje, a to su te neke dve grupe, odnosno koalicije u okviru opozicije koje se vide da imaju kapacitet za okupljanje. Jednu čini Tadić Jovanović, s druge strane Dveri i DSS. Dakle, gde je Demokratska stranka kad je o tome reč? Demokratska stranka će u subotu biti iza Jogi Letača po rejtingu prema istraživanjima Aleksandra Vučića. Dakle, gledat ćemo u leđa Jogi Letačima i divit ćemo se njihovom rejtingu, pošto svaki dan... Ne mogu vam ozbiljno odgovoriti na ovu farsu od države, farsu od istraživanja javnog mnjenja i farsu od vlasti koja servira istraživanja javnog mnjenja koja su besmislena. Dakle, mi smo bili druga stranka, sad smo peta, drugi dan nakon istraživanja koja su nas plasirala drugačije. Godinu dana vam govorim da ćemo mi na izborima okupiti one stranke koje su spremne da se bore protiv onog režima, koje su učestvovale sa nama u borbi protiv vlade Aleksandra Vučića, na mitinzima, na protestima. Dakle, te stranke će imati jednu obavezu, a to je da se obavežu javno i pismeno da neće ući u saradnju sa režimom Aleksandra Vučića posle izbora. Apsolutno ćemo okupiti te stranke, a istraživanje javnog mnjenja hajde da zaboravimo, jer ona su toliko validna da kad jedna stranka može 2% da izgubi za jedan dan, onda stvarno nemamo razloga da govorimo o tome na ozbiljan način. Hvala vam, gospodine Pajtić, na ovom razgovoru.